Жизнелюбивый и энергичный Кемал Мустафаев 82 года восхищает своей активностью. Пережив жестокую депортацию, смерть матери, оставившую в его сердце глубокую рану, голодную жизнь на чужбине, он не утратил умения радоваться жизни. Присущий ему с детства озорной характер проявляется и сегодня, спустя многие годы. Корни Кемала Мустафаева из Токлока, но сам он родился в 1942 году в Кефе, куда его семья попала в результате раскулачивания. Во время войны его отец служил в артиллерии, а мать работала бухгалтером в партийном комитете. Во время выселения 18 мая 1944 года он вместе с матерью попал в Бекабадский район Узбекистана, в поселок Дальверзин. Біз келенде балабан тарлайы, yolaqlar yapıp, землянкалар yapıp, әзірлеп башлағанлар біздің халқа. Ашамаға бір шей жоқ еді. Біз бір көзде яшай едік. О көзде кореец печкасы бірдене. Анамыз сабақтан пек яқшы білеймін, мен 3 yaşında бала болсам да, балабан атлардан келеділер. Обязательно, управляющий, само собой, отделение, прокурор, милиция обязательно, чтобы пугать. Қамшылардан адамлар жүрмeye çareleri yok. Олар қамшылайып памыға айда еділер. Памыға, в том числе менің анамы да. Жизнь на чужбине была очень тяжелой и голодной, вспоминает Кемал Мустафаев. Будучи ребенком, он каждый день видел смерть. Те страшные дни и сегодня у него перед глазами. 46 senesi bizi sadege verdiler. Birinci sefer. Mayıs ayı Өзбекстанда Мısırlar енді баш çıkargandı. Öyle bir pırçak yağdı. Oba. Ал Mısırları kabut oraktan oran gibi kesip bıraktı hepsini. Anam geldi beni almaya, ben sadikten çıktım. Bir obaya gireyim, ona çıkay başkasına. O ardından çapay anam. Kemal dey, toxta oğlum dey, soğuklanırsın dey. Anamın ayakları gözümün önünde duruyor. Kalosu da yok. Kalos yok, almaya kalos, para yok. De ne yapkan, çullar sargan. Çulların dibine 2 tane parça, rizna parçası koygan. Sonra o rizna parçasını bağlayıp, kalos yerine o rizna parçasından öyle havada pamuktan geliyor. Adamlar olup kaydı, o zemlyankalardan çıkarırlardı. Alıp gidip gömmeye adam yok. Bir kart geliyor. Alıp gidip onu kazıp da kazmaylar gereği gibi. İkinci günü çakallar çıkarıp aşağı. 15-20 adam çıkarırlardı öyle. Günde. Не обошла беда стороной и Кемала Мустафаева. 6-летним ребенком он потерял самого близкого ему человека – свою мать. 48 senesi 6 yaşındayım. Klava Nazarovna Terentьева деген воспитательницам var idi. Oğlumdan pek dostluk. Ben pek yaramazdım. Onun oğlunu da yaramazlık tarafı alıp gidiyordu. Ben bir şeyden korkmayaydım. Küçük oğlumda. Benim anam Bansa'ya alıp gittiler iken. Bizde Reştağı vardı arabacı. Ben bilmeyeyim de, ben babayım. Klava Nazar'da beni kucakladı, abrasına aldı. Ağlay, göz yaşları tokuli. Ben şaştıp kaldım. Anam getiriver ölüsün. Sabah alıp gittiler, akşama getirdiler. Anam pek dülber insan edim. Pek seviyordum yani. Bir kapı bir şey tapsa bana verirdi, öz aşama, öz açlıktan öldü. Ragatkam vardı. Ragatkadan Özbekler Cügara ekilerdi. Onda pek yaman kuşaşaydı Cügara'yı. Olara varıp Ragatkadan olara varıp bağırıp yürüydüm. Sonra o kartana zagara verirdi, yarım zagara. Zagara, bizecik. Mısır boğdaydığında. Yarım tane. Öyle gün olsa yaxşı olur. Ya ver de anana onu. Веридим, o da almaydı aşağı oğlum diye. После смерти матери заботиться о нем стала бабушка Эмине. Часто навещала и бабушка Эсма. С ними связаны самые теплые воспоминания Кемал Аға. Emine kartanam, babam manası. Вообще pek acayip insan idi. Bizde
тоқлықта вообще чай içmeyler екен де, только kahve içiler екен. O kahve içmей kahve yok o yıllar. Son arpa kavurup ondan içiyor, onun faydası yok. Sonra eğer bir söylese bile metal zavoda kahve getirgenler. O da bir Kırım Tatarı, küçük magazin. Kuru Kırım Tatar var. Bir 200 tane kartlar durayım. Men de işlerinde 4 yaşında bala. O çifte durayım, kahve almaya. Bütün kataları çağırayım. O kavurayım. Onu bir temiz yağlığın üstüne koyayım, soğutayım. Ondan sonra digermenden çekeyim. Sonra ana içiler. Anamın anası Esma Katan. Samarkand'da yaşaydılar. Tap Samarkand'dan 70 yaşını geçen kartana, 80'e yakınlaşan kartana geliyordu beni bakmaya. Dalverzini. O vakti maşina, avtobus yok. Matavoz katmay. Begavat'tan Dalverzini, Matavoz'dan geliyor. Bir yana yayan. Bizim evi 2 kilometre yayan. Dülber oğanda dülber insan. Bembeyaz. Abi işlemerli marama. В конце 1948 года отец Кемалага вернулся и спустя год женился. В их семье родилось еще 6 детей. Он работал столяром, не покладая рук, заботился не только о своих детях, но помогал как мог и другим. O em çalışıydı. Arabalar yapaydı, köpçekler, neler arabalar. Em evde de bütün vakit kapı pencere yapaydı. Onun için ikinci anam kıynalmadı evlenen son babamı. O vakti у нас все в достатке было. Mало того, babam pek acayip insandı. Kaç tane balalar, yoksuzlukta ölüp yatan balalar, türmeden gelen bizim balalar, onlar alıp, onlar balalık etip, bakıp, evlendirip, adam yapıp, öyle 2-3 tane adam öyle adam yaptı. Korantağı yaptı. Bakıp, balam diye. Өзінің баласы Боғырдақтан. Олара да yardım etеді. Кемал Мустафаев – единственный своего отделения в Дальверзине, который окончил 11 классов. Сразу после школы он отправился в Ташкент. Устроился слесарем и дорос до заместителя директора завода по производству. Окончил строительный техникум, позже Ташкентский политехнический институт. В 1965 году Кемал ага примкнул к национальному движению крымских татар, участвовал в митингах в Москве, вел активную борьбу за возвращение на родину. В 1969 году женился на Медине Мамбетовой. В их семье родилось 4 детей. В 1995 году он вернулся в Крым. Семья обосновалась в селе Урожайное Советского района. Сегодня Кемал Мустафаев искренне счастлив тому, что живет на родине, где у него родилось 6 внуков и 3 правнуков. Для меня Крым это, во-первых, колыбель моя. Я здесь родился, во-первых. Родина моя. Gereği adama yetan. Yetan olmasa sen yuvası olmayan kuş gibisin.